Eyamase ya moi mege saife mambia bono emambia rero gombwato mogeni gaiga omoraria gombwato omoraria ase studio omoraria ontiri kurwa ase redia yabagusi Global Radio gotoka gisambo chiri chia Texas. Yes, kana chite gari America na unanyota kabisa ino ndiri bakang'arigani kabisa no mulisi onduma na mongwana golonga omae. Yes, Robert na ba Christopher Sigari na oje babwate kanse bakorandiki gusitata ngagie ndiri mbio Hebrew. Happy New Year. Happy New Year. Na eto nyuta gete na makuba. Mwaje gete makuba? Makuba kondia mioro. Kondia mioro. Karibu sana, karibu sana. Mbuya mwana sana. Bantu bande vinga kai. Ndiri ikire gamu alika ni kabisa. Mbuya kege karibu watebya wing ndiyege safe. Kanje rolenga ndiwati ga iria na nje kwaterego. Ngibwatere gabu. Ngota geto chago maka Agora. Ya mbuya mwana no twanchiri. Bono lero nateba makuba to myokirira kirene bono kora kwa yana to. Karibu sana, karibu sana. Bantu wetu America mbya bale? Mbya bale kigima. Na igwetenga nkona ko boka bale. Na turambo ruteterige na gushya. Turambo hartetige ntata ajida ka tebira ninga we. Batebete na na prepare. Ugina mubugie. Kirene kora ko so tolinga gito go ite gora mbato gatera. Mbato gatera yebo no. Manje to sapa. Mate kero molembule. Molembule ni kintu kingencho sana. Kera mabera gukina tukoboa sana. Tuko sabera abantu baito jinsamo jirichi ya Iran, jinsamo ya America, tuko saba morembe. Morembe no tuko saba kabisa. Morembe no to ganetie. Dia kabisa karibu sana. Ngaki abantu baito galia America mbia bale. Kingoko jirichi ama ikombi ya bale. Dolen asmu atomete to eti robot. Eti robot do igete. Do igete pia tole. Yes. Oh, that's good. Aba ku Global Radio. Tunawapata loud and clear. Oh, wow. Yeah, we listen kwa bwa tole sana. Mbia sana no ndejoronde gari mugocha. Yes. Ngora gotegerana na igwa mangana ale bije kigmo. No nyambo tuko mosi imbo geto tuko rigma. Tuko bogete. Bona ngotegerana bwaki. That's good. Karibu sana mige FM. Mwacho motegere tubwate omoraria orino ntina andi garo moteri. Matera by the ba ngorino ndiri garo morari tu bakatenga barali mama tikote. Na wayete. Giga orina terta matera mangi kirage. Kora terande. Ande kora buginde keyboard. Kugere keyboard. Na train chikwaya. Chikwaya ngo train yo. Gari mu ngwate kwa. Mbali mbole kwa na rongo train kabisa. Kwa yenga kiko kwa. Ya ne kanisa le ko Metro Community. Metro Community. Ali asibo aje to kanyoranga ande ko wonchora ujike gusi. Kabisa ko randike gusi kabisa. Acho mulisi nduma ko randike gusi kabisa. Ke gusi. Ajo mulisi biyale wako munyamongera mwega sana. Mulisi mbiyale. Mulisi matika ngari kana timuaye. Nkaragira kabisa mungino yakandosili ndagira kabisa ngaragira uko boli ngebu ande gusira. Na hane kinyola simgati chinsa. Chinsa kana jasubete maiga. Kinyola chinsa. Tusi migeta ali to kuragira gol. Kinyola chinsa galia. Kuragira bya kabisa no muntu lenka. No, that's good. Karibu sana. Yes. Bora watu yoro mwaka 2020. Morali kabisa utwale studio eba. Aina mangana maya. Na watu yoro kabisa. Ukase studio. Yes. Birthday ya ne 1st January. 1st January. Emishu ya chake. Keki tora jitona one last week. Keki mwali yetu mutamu nyete ay bono we ko actualize. You make it real. Goto gokora kurwa. Goto gotirimbo kai. Kana gosibienda. Tirimbo goje. Na rega no ni sasa dia oga. Sasa no alira. Sasa sukanga se microphone yega. Egara tokorore. Bande bandu sasa dia orino ntiri no alire ga studio. All the way, yes. And I did it Mokatoros in Dagara comes on Biore. How are you? I'm fine. Happy New Year. Happy New Year. Biore? Yeah. Go on. Yeah. Yes. Karibu sana, karibu sana. Ngaki American beer? American beer. Karibu Kenya. Asante. Ndiyo getega? Watu waika last week on Tuesday. Oh, karibu sana, karibu sana. Malita nga gyogoro kwa bamanyiriza seria olina. Amarieta ngoro kwa million tiri. Nkangai. Inkere ku machoge gali etono. Machoge. Aliyo no ndiri atamutukuru bonjali. Akanya korta jinjega.
Akanyoranga mangana biri borongi. That's good. Ekone mongina. Arra kwe koni. Kwa kwale no kunjuka na higa. That's good. Karibu sana baba. Ngaki mungina bu moralia, mungina bu moteli, ndirio menyete lidali nene sana ga. Togo gerenga ki kartogo tegera ba kusiglo bro. Lakini na kuwa go kwana. Kura kusiglo bro. Kura kwana ndo once in a while. Once in a while. Oh, that's good. I know moteli. Gotero. Ngotera ndase kwaya Methodist church. No usually ngotera no na kwaya. Oh, okay. Ngaki kanisa, mate abantu bakumenya ke kwayere America, gotera kigusi, abantu bakurandike gusi, bantu batembana kwegera. Nibona kumwajira mukora batenga abagusi abayitu ba sogris kumbono, and they are doing a good job outside there. Nabere gogali ese kanisa kwate kwaya ekusi ande kanisa yeto Methodist church usually yeto go translate uchese ekusi senge nja Bible baita abange barule gaiga igobono no bago che kanisa ye abibuli baitu no bara abange no bago cha Bible baitu barura ono ngokora toro bonjiro uchese ekusi yes eli na bara banyole lingana oh, that's good, great. Thank you so much motegereri gonde na Mr and Mrs Ontiri studio mambia bono Ontiri nateta matera ge mubusuli agatera sani mbaya agatera kundi ngoliga okurukunga mwaka mzima in fact otero kwa mwaka mzima nakunda tuchakere otero kwa mwaka mzima nakunda tuchakere gara tuyigoro mwaka yo in style Ontiri wana ngete eriugiri no rosiboro eriugie tima iranire no rosiboro mai tugose iranire ndona abwa mwaka mzima otero kuko kwa Jeremiah Ontiri mwaka mzima wogo chinchirenga buneyi terna kuko macho motegereri wogo chinchirenga buneyi yes awaterna kuko omwako mugimanya sawa tolendire ma twikire 2020 asenchire ya bene twachakire terna kuko Jeremiah Ontiri nitapumzika usingizi wa
ukungu. Uhai wangu ni dengi, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni dengi, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni dengi, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni dengi, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni dengi, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Okay, thank you so much. Nara bantu bagotero. Bagoterire sana. Paka chairman Poro Mbaki. Nara gotero. Koterire kabisa agondevinga. Oh my good Lord. I love that song. Since when I was young, we used to sing it. Wow, powerful. Thank you. Memories. Watu wote wa Texas inua mikono juu. Are you there? Eros kapoko jaribo agandevinga tindikora tindikora kabisa agandevinga tunde kabisa. Yes. Oh, that's good. Thank you so much. Abantu baitu mwenzi people moli chisamo chiri chisiko galia egasmo ningia sana. We salute you. Okay. So ndi wacha ketokotera bono igo na chage tokotera kinde ke ngwere ge ko guri guchi kanisa na watu wali gutuma ogotera nga on family elinde tu mana go titoro gotera ali motu. Yes, mwatera kabisa twatera kabisa, lakini ndio bya debe nga mwaka 96 97 ekero no maite Anthony Marocha. Yes, oh, Itirio no ngwa ngoro. Itirio ali bono sauti ya Neema. No toko na kuikara sari kuna kuligichi machine jirina igumya. Igo kwa chake to karakari bukare. Oh, karakari ona buchange tekare. Mondera no Kaka Williams atani. Kaka Williams no. Ngaimwe no na gachiroro. Kaka Williams. Because ekwende na bukateka ya Itirio ekuro ya youth. Yes, ELCK wakandevinga Lawrence no alingi Itirio ale kwa kitibuna Yusuf. By the way, arafa de atandi ne rolling one of baliba format chikwaya alingi gali studio ba ngocho kali studio gali wete atandi kago je form tu alingi tinge captain na sune kalia okwani captain ne rolling captain wese tu na alingi actually na alingi class prefect ayo class prefect alafu to kama nakuruwa to kama beko captain school captain ngani mpira no school captain wana yange head boy. Oh, it was the head boy. Rolling the president akagenda Itirio High School. Ekira enda bono ntuno toko na go siniki twamye ko gujialia studio tu hana go kura kulyebi emyonje igo Anthony go ngana baba Anthony was very instrumental. Yes.
and actually to kara switch program kia sayare oh yes real to real ndio gunju kana hii alipo no atandia kuna kusoma maiga toko yete kweli karibu ta maiga kusoma by the way mpaka Lydia Makogoti that was one of my youths okay Suneka Central ncheki ne the Damadis kimega kumbuli naye kwa kachiri Suneka because bakumbuli gaiga akombona ki kindly ask for me if he's the one who used to worship at Suneka Central if he's the one alininua sana Kimani na kindly ukimaliza ukinisaidia namba yako nitashukuru sana yes ninje na lengo rona by the way na gateririe abasai to very big choir wata tanga 54 yes so gitoko na gotera ga na teriri chikwa na record chikwa mpaka euro tabaka abantu bagachaka ngombuli bona ye ngai bona materaro a oterete igona recommend go program keyboard na training kwa na record igo bono ngacho konyore challenge nga abantu mpaka nitia matera interete yes ora na chiringa chite most litini gotera matera na yaoni yes igongotera ntebe nga folaija na boy gona matera na renda agania abe ku GPT njira gete umutata lipombeke amunanta gete yes so nanya beka ngora nanya gacha CCP njira ingona go gacha to kana kontenga ntanga matera that's why nanya beke YouTube nga on the wensio yenyora so that's how it all began ngacha kubeka ya na bono nche person otherwise inare go cha kubeka ne igonga nchito turi njiko kuna mariugia ya gochi ne kali ngaro gonyora gako gene njira geto tegetirie ne njira geto muntu ha golbeka bo yes so marigi ayugete nje bweka ngotera ya atatu kusane ngo para multi track yeah wow thank you so much this is really good Bonabi agon debinga thank you so much mkoneli ontiria and I did Texas igaiga they received me so well we thank God yes bona on debiga ngamu amwali kani biya sana omate ko abekiru asigiti yes na kubege to ase sababu gete na bora abo botamira so mababiri yes na ali ashito kunyarango tematore wow this is great thank you so much ndio bantu bako ndikerega bang kabisa bako ntebinge gasingia onti you're doing a good job so kwa beide link ya bantu bange especially abagusi baitu bari semuche isiko ko tema ko barentamo wetra senjera yo bonogeri radio aquí abantu baitu bagendrete kero gutema gukora marabo chinkwana ke kora kirenga kinkonyorora mangana kuruime na isiko ya usi miroberi kabisa nyana marandi ga marandi kabisa marandi yako soka kuruga kabisa ko yigutore kuruwali abagusi Global Radio ngaki station ndi kwa jagete by the way ne 2018 jagete agirona chietalia abantu bairitenga ngarera sana na chitiri na tisa bwangoiga 209 bwangoiga 209 ali chite US so agirona ikororo umusani ona rogo Denzel Msumba Denzel Msumba I think akabaire East African Radio so akagenda US agachaka East African Radio USA ega tokona kubwaterana nganyoranga ntubwate missing link ntubwata kantu gite turi miti na ekera abantu bitu tokona ko comment nganyoranga njera to comment umuntu nore owa shock naturally yes muntu itu ngabona umuntu ndakwa kwanga tamanyiti ke uzika lakini karaga jiwe okoga jiwe kama wasoko omena diuruwale kwa neke kuzika kwa mana ukumingo umuntu no yes so nganyoranga abantu mbamishitie asitokoera ne buno mugushi yes ekerona achaka nganyoranga abagushi abangirango yabaititi tukachaka gukwana ni state yes nganyoranga mangana ale bije kingma abantu baito erangeri alengo yangere gushira yes that's great kuna wana ni nerengeta bangina specifically na bagaka singakichama ngo bakorera masabo bakora masabo kabisa ela ini ya abantu no bali mambi mu basona marwa mbali kuruwa so oh that's great thank you so much igasingia sana ekobara kuruga iga kugenda kabisa kubika mitambo na gukora nabaguzi baito nabayo goto link na kuruga iga kabisa igasingia na mangana maya yes thank you so much ndio maana sana na wapata live moteri masagege kwa ndio moteri yo ndio masagege yes alafu mungoro kongo yugi nyamache happy new year muibrania agonte binga ontiri munkwan is doing a good job and keep it up asaiga singia ko network ya bagusiba ito bon CP ndio bantu kana tukulika umwaro ngaki kai ontiri mo base ni rakura kwa
Muzigizi. Muzigizi ndo mwacheke sana. Motenga ni kwa dia machuko ngora ndio maneno. Ate baga ngwanelie atiri kabisa. Si hapo kana ningia sana. Mbuya na mama etengerio ili aratalieri. Yes. So this is great. Kotera ngole ga hotel. Kotera ngole hotel mu Busuri. By the way, that was the first song. Unataka ni kabisa. Kuna Rosality ali Ethereal Studios. Ethereal. Na iko na leo kora ngasi ali gitare. Gitare kwa kora. Gitare na leo. Ngasi kwa kora. Litanga ni gona chete gitare. Yes. Safari ya ne gitare na rone. Ndamba. Lakini gona chete omo gakara ro liko ku bore. Peter bore okabero mo PC ke ganyanza ka. Yes, yes. Bono musubati uyu gona kurite ko yana na graduate liko alia Technical University ya Kenya Poly. Ngada kubuki keyboard ikanisa yone Sunday. Yes. Akama na onde ina na kubuki keyboard ikubonjere ngabune. Aganda I need you on the Monday. Yes. Mambi ya ngaenda gikomba sa wata chinyomba. Okonte binga no nyale gosomi. Mutembo gosomi na kuna somi ribota. Nere kasi yane. Aganda binga bone ntoka yana baka gitara. Yes. Ngoika gitara ganyora ambika chirete nyomba gitingie iga. Ngara bele wiki agacha interview gosomi kira 7 or 8. Yes. Ngasomi buya sana 5 minutes yakata yore buya. Not knowing konyora ona iri mo university school. Wana una nabe ro motinyo yomo. Yes. Agacha ga transfer bana fonse pinanda gantiko. Ekera antiko ro ga muguli mbona na accounting yokare. Ndagitengo ire muina agora atini na chi hostel yake. So na bona acha gite gasi ane yongabe hostel manager ya university ali kitale. So kinga ringo na go angate banga magandire ngenda usi. Yes. Ngobuli Anthony Maroja. No ya kwanda ko di mbuata botuko bugale robuka. Ya binchu. Ndingara ko overnight. Aka ndeko dia matera yo ko Busuri. Ngakora ko dia sinjura rengine hari ngako di two stanzas. Lakini mona kero na nyora riba go bia. Abana ko redo na ngachenji PTC asini nende ngatanande kia gatatu. Okay, bia kabisa. Umende gwende yaho story yaho ebenga umuntu chake tobugima kawaida mtu wa kawaida ma wasukire na ngwaedere tobugima bakomu Guardate che corro che tanto che avanti va mi to manyete che college alia Kenya Poly by the way. Lawrence no tu arenge nera kako na kwenda radio Waumini no to nera Nairobi alia Rosa yidu Waumini but no acha no acha no tu asoma tali ko Poly bono igalia nje ngosoma mbobaso botuko na na oninga city engaseti nera na ngasitu kwa kaunira stage ya gusi Elia kuziko ni mali. Ali na South Bia Arsenal ali Kandara Road. Arsenal ali kwa ngenda bono ko nyora. Ko ninga city. Mapema. Turochi una lero Jumapili. Jumapili yes. Inga city ya mambi Jumatatu ya sokire robotuko. So saa tatu chama ro baiga. Kwa hiyo. Tunyo bwato kwa tenga gazeti la kesho. Kesho. Abantu bako ngata sana bako inga city na. Ya mambi. Lero na onia botuko ko ni botuko. Yes, mambi kwa class. Na botuko na ende class. Igo amangana no ane kero kwa form njina ale ko biashara ali suneka. Ko ni sukari. Sukari ngwa God. Immediately buna nakora. Yes. Ndaraje ko Soy College. Yes. Iko na chita alia somo chulu kilelesho. Kilelesho no ga alia na aleko na chesukuma na onalia ba. Nsukunyuma. Ga sa no na gutara na maguru go chaga. To acha ga na kiensemo. Maxwell ga no to aleko chika ni guru. Iko mai ga na ona amenya. Bakanga cha ko Soy College. No to me to muske simbarati to ne chingeni. Arati bodi jin. Arati na mai to kenya chingeni to akenya ne. Arati ya nego tamangana ya bole. Nen mwana ko dishini komo. Iko to ani chingeni ke komba ali to korusi na mnyoki kandara na mnyoki ali akilelesho. Mbata bona kagiro sali gane to kensemo. Ngo kenyera abantu boli chingeni na bone ne bitungua mama yake ima. Nkwaroje eyimu omwaka kiwe ni miaka renge ya. Ndio 2001 December. Ene miaka tutebona nge miaka renge ya kilese. Miaka ngenda tebe zeronde. Miaka tena tiange komina kianda. So abantu barobona iga ndiri baitire to mabonga buno umuntu akumetinga ngaki myaka yane 5 kuchibusia ngakosera myaka yane stero kuchibusia ngakigose kigocha koba muntu ngaki ko motebia ana bato ko semelinkoro awo semelingo linga kiuya data ko kala ko no mokia badema abanda bakoiranga go ikanso amendi kwe na banda banga bago soma nga banyore grade ke bachikuri mbamanye tinga obono bongaini okwementa na boy gora mukia sobo gimobo ura bono muntu buno ina motebinga no yene chogo sibia sibia cho nyumba ko muntu amanya
no gwegenwa onye ndiri kukwana tenga lero une para muya kwane tenga lero umuntu nsibika differently igokero umuntu akole tibia para no mukia omali baba tabanga ogosimeka samalika lakini gokogesa somo. Wow, thank you so much.